Mizo official channel thlir tu le ngai thatu zongzong te chibai kan bu ka cheu ahun lai ani boka Myanmar chanchin thar lam mian thlur bing le don te ang ni tin mai hian mi thi ruang thalak mu turte in liam chanchin le sipai terap thak ziate chanchin hrian nuam lo tam tak soi turam fawa a hreom thin hle ma se mi tam takin kan thenom kan mi zo nau tam takte chena Myanmar ram ani miao wangin an chanchin kan ngai ven tlang sia chu wangin Myanmar chanchin tharom chung chu ron puan kan tum don ani mi hring kan inang lova then khatan hreom na thlen tu ani hlawin an thalak rap thak tak tak kan on da talova in hria thiam na kan gen ma sa ani e Myanmar ram boina chuan zi om lam ma pan thei meu lova sipain lalna an pong la ka tanga ni somli paruk thleng khan rampuma mi zaruk somthum pariat lai nun na hlu takan chan to arap thak khle ani sipai somni chuang an thi nimin mars ni som pariat jingdar ni vela tang khan KIA le Myanmar sipai te chu phakan Kachin state aning ka pa KIA ten ral thum tam takan man mai ba ka sipai somni chuang an thi ti kit media chuan atar lang ani tunlai chu Kachin kan chin lungchuak unau terama ko sipai le Kachin KIA te inka na in zual lama panzela ko sipai lam mi zani chuang an thi to ne thu don ani a ko sipai tam jok thon bel le ni in thu don na chuan a soi ko sipai hovin anral an do na mun renga civil poisai lo te thlengin leina na tel hok lovin an kap thina thi pon tam thin le chu tiang chu ni wangin KIA ho le Kachin mi pui ta ni tong trai pui zelang u nimin khan mirin tlak tak pakhatina ron talan dan chuan Federal Army symbol tur chu hetiang hi ani e tina ron tar suak tamau mai le nimina thu thanglar em pakhat chu sipai sarkar hian Mars ni somni pasari hi sipai te ni Armed Force Day tin kumtam min man pui to a adik tak jok chu Mars ni somni pasari hi kumsang khazako somli pasari kuma Japan an dole nani Revolution Day aloni zoka sipai ho hian Armed Force Day tin an thlak dai ani he mini hian rammi puite hian rampum huwa pin thilhan ni a imangang u cold drink biryani nein biryani sa nein arsa neya piang thokhom turani ang tuna tangin in thil pek chu hiang nar taka pe thei turin lawin khol ro u thilhan turin nei tewani poi nangma chau chuan lo hlan mai su rampum ai tur kan som te khan township huwa rampum huwa pin ni hrayang u ne taka hrai turani kan soinon leang Mars ni som ni pasaria ngei o lal sual ho mi puin kan do don ani mi pui ta hian thil tha tin mai lang u tin an zia kani yangun lama kan thian te om kan be pop thei hlawa anni chuan yangun lam boruak zatlemina ji om thu min hril ani an soi zel dan chuan tamai kong thuam pui lama thalai GZ te chuan an pipeline chu silai nen lo kap let vea life point a en thei ani kongzo satlian tlema mi pui kan re ri hlea thlipui ron tle tur inmung chhotan ang hle ani mi pui kan thoma re dewa wangin kan tlom ti na ni lova rin thuin han soidon ta ila ral thuam kan nei ang mangin kan in buat sai ani deu bermai Mars ni somni pasare hi kan ruai the ni tur kan ta na hun thain her chu hun tur ni na langa ma se a hu phurom tak zetani chuti rual chuan anga hlelom boxi nui tur nge tra tur kan la chiang lova tap chungin kan nui nge kan bei sei min tong trai pui zel ro u tin aron soi ani nimin tlai ram dan nga le min somni pani khan kolrama pathian thu zirna lian ber le zauber inshin seminary hill baptist ko khran ta chu sipai le police sual te chuan ron nain silayan ron bet puak ti in rongbol tu pakhat chuan na ta langa ma se thi le liam anom thuero asoi lang lo ani asoi zelna chuan yangun khopuya apartment lian berti thei chong sari amo chong ria te molai sang le sei tak room tam tak omna mudi ta housing pakhatna kan rong bol puite anom meka ke ngei po ka kalfo thina ni chonudar hi tanga dar thum le min somli panga vel thleng khan misual ui chau ho an lo kala mi puyan ral ti hle hei hi alem nen kan rong bol pui pakhat poina ron po sani anua sipain manan nei thuan chua an min man hi housing ho tu pakhat ani thuan soyani an man chan chu a hawang reng hle a housing office chunga mol
tal tumangin da ti wang mai main an manani an du khesi an puvel mai maya an hlawom boxia apoi hle mai ti in asoi ani UWSA in sipaite avowa warning an pe UWSA anti wa sipaite hian President U Win Min le Aung San Suu Kyi te hi in chua vat turani mi puiral thuam nei lo te chunga rong taka in ti zel chuan kan lom to don lova banda le tu ni pi do le yangun konga buena kanon siam to dona ethnic group sipaite nen lungrual takin online atanga in befel vekin kan beidon seutiin wa special pali maila town atangin information ho to pakhat an vice president chuan apuanga sipai ho te chu warning ape ani mihring ko chung organs China ina lei post masalama hemi chungchang hi kimlo takin gan soithoi zuai toa chanchin kim changjok kanon ta langange karma sa tangkhan Myanmar sipaiten mipui kong zo an man te chu rong takin an thata an taksa chung organ an la chuak ti kan threthe ome tuna chuan khovel hacker anonymous chuan an ko chung taksa internal organ te chu China ina lei thu a pho chuak ta hlol mai Mars ni som pasari sang ni som ni pakhat Dali le min som pali khan kumin China tanga thlona chu Yangon International Airport ta alo thlen thu an muchuak bok ani kumsang kha zakwa somriat pali tang to khan China rama executed prisoner te taksa ko chung lak chu phalna dan hi an lo mang dai towa mishing organ si amana to hlea atlomber cornispo $, singthum India poisa chuan cheng makta duai ni chuang ani China hian UNA Myanmar chungchang an rela piang hian internal affair ani e tin ro rel na thatak po akhap tu berani sipai wanga thi war crimes ti chiang to lutuk zani chuang anom to po a statement of condemnation chuareng renga hun mangmek tu UN hi mipuiten an ring to meu lo ani bere Myanmar rama kan u naw mangang te a o hi han chiar chuak lok te ang internet chu sipai ho in min khar sakta e sipai fir fiak thu nei na a chil tual tha mang te awangin Myanmar ram civil mi puite nun na hi ader thong me kani Myanmar ram khoi mun la ya po himna kan nei lo na hi arei ta hle mai khovel ram dang atangin chopchil le man mo taka chan chuana lam tran puina chu poi soilo Myanmar mi puiten kan bei sei lain him tura mo phurna nei United Nation atang tak ngel poina mel ta lo ani sipai fir fia ka cheten hriam hrei nei lo mi puite laka leinat na nei mi lovin in dawon puang me kani chun zan zomin kong puya mi an mu to phot chu an pong ka awak maya in tina du thala lu ta chuakin an sapatala he thu kan zia mek la hian mi puite hi thina thlan ko tlanga mangangin kanom me kani zofa te chenna tahan kalimiu biale February ni khata tanga protester te thina tor tamna bermun Myanmar kho pui Yangon township then khata chuan pathian nia martial law an puan kha an chhun zom renga puina ta chamin kanom tak mek mewani ti kan hril le du cheu ani mi puita chu zalen na duin sipai fir fiak sarkar lem du lo na kan lan tirna wangin kan thokri me ma kan chawin kan ha to hle mai ti hril pa in khovel mi puita tran puina kan naw mol mol cheu ani China le Russia sarkar hian Myanmar dia bola sipai sualte chu an tran pui renga an thil ti sualte nom le rap thlak tak po hi Myanmar mi puiten kan thei ngil ngai lawang pathian hum himna Myanmar mi puiten hena thleng mol ro se ti in an out chuaka an valai na tom te lulem Mars ni som pasiri kha lai ta ya township paringot po sipai ka wanga thi zanhi somli pani anoma man le bo somruk chuang anom boka heti khopian thi le liam le mi bo anom lain Myanmar ram hun sang sanga CDM le kong zo chu chhun zanin an kiam big lo Quad US Japan India Australia te chunga Myanmar mi puite beise na po asang so thle ani tahan lam u naute thuko chang ve thung tahan le a chevel te an chetan ta hetiang din mun hi kan la thleng don ti kan khrelok vekin ka ring CRPH berin bailet phalna ati chuak towa tuna kan ti tur zinga poimo ber chu in buat saina ani engtin nge ni taang pakhatna chuan India tangemo a thei na tanga ral thuam tol leania kantlin to khlengin tamluom lova leidan ngei tu angai ergan poni se man tlak vek silai chin chang thredeu le helama ton hriat nei ten ma min lak puyangai ani
sipai somni velekin nuai thum chuang mi hring min ri grap thei chan kan hriat vek kha silai ka thei to phot chu kan mamo ani panhina training in pek ral beidan training in pek kan mamo mumal lo taka beyemo rui phel phula lungpuma wanga beite thinrim in sum zo lo wanga be hian lu khonga nei don lova taksa le rilulam training in pek kan ngai pathumna vengtin khotin group tina team din nangai chung training kan pek te chuan man theirin tlak ral thuam an man mo a chung training kan pek te chuan man theirin tlak ral thuam an man mo a team khata silai pakhat chau po neila atok adang chu thal sairo kherle adang te siam chop theiania group khata training chuak team khat zel da ila team khat leader tu ma khria thei silo in ruat bokila team leader tin te phone number nei thewila team dang puina kan momo huna ol sam takin kanin ko theyang palina ramchan nan nunalak ngamangai an power hum him nan mi pui poi selo nun an la khre lawani chuan ramle nam chan nan hel sipai nun na hi kan langam tur ani ringot pangana phubala thei tura kan ngai an chung nai vai po ti lum vek mai turani thei hi aom zia kan hriat angai heta hi bi ru anom chumi khami a in rol hruai tu ani chuta aom an ti chuan hei ron that vek ro indu chuan pong sul ula tina angania sipai kuta min pedu khoparil ruchia mi hek mangte hi kan zuwa turani lo tin romana fel fai taksiama lo in ring lok turin anin fuini nan soi kachin KIA ten ralan do donin tong traina nen pathian ne na anin hlan ma sathina tuna hian ne na chuan changzel ri ani phakan bulvela in dona an neya nimin mars ni sompariat jing khan sipai su kho kem pathum an lak sak ani nimin tlaidar sarivel khan rangoon anu pakhat aku vador seng line anunga tanga silaya ka ania amuna athinga la apoi tak zet ani rangoon leguwa chuan forest department a thok CDM timek chu kongzona sipai tenan mana ansoi sakna athuaka thisena khala enkol thatani lo wangin a boralta ani sipai tenan man hi na satakin an soi sadek veka tahan le a chevela an man po hi damdoi enkol ngai ani deu zelani ramchung mun thren kata chuan sipai te mi puin an nei man ruang angin an peilet ven sa to ani sipai lam hliam dan le nat dan ro thu vek zelani R2P te anon chete pe UNO kan ngai san la hi an puipa ziak tulian sa pachal le sap ni chi lo vun ngo ve satlia te mi hang palian pui ten thu chu moi tak tak chak chuak chungin TV le press conference ma opom nal tak nen Myanmar chungchang anon soi pianga an soi tel thin there is no forgiveness strong action must be taken very disappointed very worried ti thu an chak chuak fo maya Myanmar ram buai chingchivet nuai chu poiti pui mel pu chung si in masipai rova takte che dan chu andem thu chak su bak ti theidang reng an nei si lo an doi nge enge a chan la soi tur om hek lo ma se Myanmar mi pui te chuan bei sei tak chung le tlumte a thlir takan thlir UN peacekeeping force ti chu lali su lo kal le na kan bei sei ang main ding de lip chung in an lo thlir lo thei si lawa Myanmar mi pui te tan chuan an muang tak zet ani Indian Ocean le Pacific tui pui tho theina phur chi long lian tak tak chu TV chanchin tharan lo mu fu changin kan lam tang lo ti tok la bo lo mari le mar thi chu an jinga om ve ta se nili la eliam ta lalpa an tinge yang le thu chu asiam mai ba khi UNO hian thil ti thei anei ta loem ni chet lak na tur chuan lam rem chang zong in dan dik taka committee chi rang rang ro rel na sanga an soi ho nuwa thutluk na an nei chau don ani chuan Myanmar mi pui mi hring chan vo le dikna ra be tur te hi mangang takin an la kun tlok tlok don chau te po ang ta rum mai China la chuan American le Japan South Korea ho Myanmar rama burong khwar thailo turin an ram chung remna le muana ti cheteurin helpol chi sang sang chu ral thuam le sumina tran pui renga tin sipai lam tha ti chakin jet fighter atangin sipai but thlengin sipai man ruate alo pe zel boxia ram chung nambil helpol chi sang sang le tatma do sipai te anin do chau huna ol sam takaram lakhi an tumemoti mai turani India ram ang democracy ram lian tak point ka then om ram te democracy thila tan pui tu huna ka tha athum lawang te lo soi thin pune ru te mualan liam to a bong sai ho rama buaina hi an ngai poimo mel lo hle awang ta ve
Kaladan multimodal transport transit road mangin look at policy ti hlot lina du zok mel si masela tlumte thiran lo thile kan lo thir mek zalen na chu Dr. Sasa kaltlangin UK ram chuan R2P turin ain pu cha tan to Dr. Sasa le ahote malak na hian ra tha chu ngai ro se ti hi kan tong trai na ani e Myanmar mi puite tong trai puyan ngai tak zet zeta sipai nan min man te an tha theina dan an siam to sia film khurangai tak zetani ni zan khan tahan lama kan una omte kan pe pop thlau maya sipain kan una wan man bol te chungchang le chanchin dang te kan han zota bol te chu akot don thu le sipai ta hian 505 case mangin an man thu an soyani chu miom zia chu mi pui fui por tu le mi hroi kholo tu case ani ber mai chu heng an man na case hi sipai ta phua chop ni in do tin an hek char charani ko ta thiama chan ngai theina ni tong trai pui mol molangu Myanmar mi puite an thuin cha mang hian anui han khar te ang mi puite u in nei thil hu te ka fel takin da tharo u sipai te hi in ina lo lutin man du zong reng rengin an mitan len meka inin chungan dapanga in thil hu tak takan rumia mi adonali in thria teng tur chu heng ho hi uniform ha ruk mang suam mang sarkar license nei ngatan nia film khuro u tin anin cha ani Myanmar mi puite u lalpa in lama atanganga zam haulovin malam panzel ula nena changtu pathian nena mizo official channel te chuan tong train kan dil sak zelang cheu ole ka ti jong kha tun hunata na Myanmar chanchin thar kanon chia chu theite chu ania mizo official channel thlir tu le ngai thatu zong zong te in zawaya chunga kan loma kan channel la subscribe lo te min lo subscribe pa min lo share sak turin kan ge na cheu in zawa in hun man nuam vek ule